Bugün Kazaktın ultuk tağamın bağırsak dayındayımız deri ekemiz ya. Birinci tuz salamız sosun, droğlu salamız sosun. Bağırsak ediniz. Hamurumuz köçeli dayım oldu. Endi hamurda birleşik bölükке koyduk. Osmay eski alamız. Birbirine layıkta koyup terip alamız. Seresini de dayım orta. Hazır lahana koyup kesip kesip. Gerek mi? Döngelik. Acemi bağırsaklarımız oluşursa ormanın kesip alamız. Seresini katta basıp. Tügülüp көздің жауын аладай сондай көркем көрініп ай жүзіңі сарайлы тамсандырды талайды көрген жандар өзіңе қор қызындай ай қарайды сен қазақтың қызысың жібек баян ізісің асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін иманымен Sürekli bağırsakta alt gezeri. Өзі баптаған ана үлгісін жаттаған қазақ қызы қадірлі ар ұятын сақтаған ұзын киіп Sen қазақтың қызысың жібек баян ізісің асып кетер сендерден Zeri, sen bağırsak pişirudi öğrendin mi endi? Bağırsakta neden jasaydı ekanmiz? Sudan tuzdan maydan May koyup kızdıramiz ya, özüm pişiremiz.